Umuntu otshontshile emsebenzini uke wanikezwa siphi isikhathi? Bathu babasebenza balithu. Oh, hansinyetsa wetsa. Usiwa ayina ka Montlu. Wapheya. So wena Hauna next la hleng. kona o tibela ngabuti ka di-tools ha se o na le mosadi wa hae. Nexa tsibile uri ke msadi wa hae. You are not working. I'm the one that's working. Ne? Ngizana income endlini. No, listen to me. No, listen to me. Ngimamele. Angithi umuntu osebenzayo. Ngizana ine salary yami ngisendlini. Usizo. Wena Cela sambe sekhaya. Cela sambe Usizo hayi man hayi. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Basketball Service. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebasketball.co.za. So guys, today kin box di tsweka Abutis Busiso ga tsba Oats Blue ki kutlwa ke se shapo moyeng. A Oats Blue nna ke ile ka qala ke sebeletsa boss ya ka ke diwane. A ka baka la o hloka ka tsena ke re itse keng ke kopa boss ya ka wa tsba keng ke na le mosadi mo hae ena re kgone ho afford. Ebe boss e wa tsba keng o ka tlisa mosadi wa hao le wena re tlo sebetsang le ena etla wena ha ntwetsa garden yena be busy ka ntho tsa ding tsa basadi a re ke motlisa Oats Blue a ga ke teta motlisa only to find out ha ntse na go etsa maki bone go mosadi wa change le boss se ba motho o seng sharp go nna a re boss e tetetse se intebela ke sa tsebe re intebelelang a re mara no Oats Blue se ke a bona ha se ke thola go boss e utlwana le girlfriend ya a re Oats Blue so go pa le lo nthusa ngwa sa keng ke lo ba confront ke lo ba botsa ga nte why ba etsa so ba le babedi because of mosadi yena ke motlisitse mo le mosebetsing a re tlotsa bophelo boss yena ke motlisetsa motho ka baka la sokolo ya ka mara ba se ba qetela ba utlwana so guys ntho tlo yetsang ke tlo sheba wa itse keng ke tlela Abutis Busiso mona a tlo understand isantlo bothata le pelo e bohloko eo ana leng yona ke eng re tlo gona o utlwa hantlantle Abutis Busiso o batla re mo thuse ka ntsatsing la ka jeno emang fela hanyane fela re tlo joina ka Abutis Busiso yes baby. Hi guys, I am back again Abutis Busiso. Abutis Busiso ne kopa fela jose di viewers sa Josie Basketball which today wa uspalela. Sanibonani Josie viewers. Siswami nginibhalelela nginenkinga la ngisebenza neboss yami for 3 years. Ngisebenza naye boss yami thola ukuthi mangisebenza kanje nginomfazi lapha endlini isimo sasendlini besingalungi. Thola ukuthi manje singalungi kanje and then imali bengekho enough endlini la ngisebenza kwa ngacela iboss yami ukuthi ngicela ukuthi usisi lo engihlala naye endlini azosisiza lapha yana azomsiza lapha abe meet lapha kuye ya understand thola ukuthi makuloko sihamba isikhathi lapha yana iboss yami makaloko asithi ayisangitreat kahle ya understand siswami ayisangiphathi kahle iboss yami igcine ingicosha so manje understand so umuntu omdala beyenzani iboss yakho like mawuthi bengakuphathi kahle neyetsa ntho tsefeng bekenza iboss yami kushuthi eqaleni beloko ngiphatha kahle thola ukuthi mangisemsebenzini iloko ngisejardini makufika isikhathi so ingithume mhlambe ingambe nyele isikhathi eside la ngizoya kude khona basale bayithuneni nomuntu wami ya understand so manje ngiyabona ukuthi hayi man lo muntu lona manje akusekho right la kimi nini la esikhaleni ngayenzanga lutho la sekangixosha ngathi ngizinyabuya lapha ngathola sokhona umunye uguarding boy osebenza lapha ya mangimbuza ukuthi why angixoshile akana reason ungitshela ukuthi kwakhe lapha ya understand so manje ngibhala kanje ngifuna ukuthi ningincede sister la ngitholise kahle ukuthi enhle why angixoshile. So i-girlfriend yona bona ukuyibona mhlambe ngama-action akutshela ukuthi amaka onka kutlwana le boss bani motho wa motseba ona le di-actions o di bonang kana o nka re usajona zikhona engizibonayo kakhulu sesitero kokucala nje usisi bekathi makabe sibuye emsebenzini izinto zasendlini bezenzala kahle nasekamereni beku right ya understand manje masekabuya manje la sekabuya akhathele njalo angisa understand and manje mangimcela ukuthi ayeke lapha yana emsebenzini uthi sizodlana endlini akasafuni and wafakwa yimi manje angiunderstand ukuthi kanjani into engifuna ukuthi ningisize ngayo leyo find out lapho ukuthi kahle ungixosheleni. So nesikhathi esingakanani uyekelile emsebenzini bakuxoshile? Senginabo ma 3 months inyekelile. Mara umfazi lo kakhona i-girlfriend. Umfazi lo kukhona lo kuyachubeka. Manje angiunderstand ukuthi kanjani.
mangithayeka akafuni ukuyeka. Yeah, mangisacela nje ukuthi ningisize ngeke ngifind out ukuthi kahle ngiqoshelweni emsebenzini. Yeah, I understand because hey nokulala nje angisalali kahle nomzimba uyehla nje bengekho ngaka. Yeke kuze kudleke. Obviously maybe isethi mo usebenzang kama wena hawu so utswile kama utlwana boy wabo. Akudleki mawudlelwa Brian. Yeah, akudleki. Yeah, ayinzima le ndaba. Lo puthi lo uhlala khona la bengisebenza khona la ngasina. Leli green. Yeah, leli greens. Oh, okay. Re kena nkamo mo gating e green. Lana ka boss akunazinja. Yoyi. Akunazinja. Izinja zikho. Hamba uzivalele. Hey, kuvula kanje. Yo yiyo le. Oh yeah, thanks mfana. Ngicabanga manje singahle sibathole bayi2. Uwe lo uklina yonke le garden. Angithi bathole garden boy nje. Bohloko. Jalo ke ma. Kima. Uye lo sisilo. Usisi mo. Uye le medium le. Hayibo. Uye le girlfriend. Likai mthomolo. Likai hawu. Umsebenzini. Mama likai. Mthomolo right. Nikupa ukuthi boss ya hawe ko kae? Isendlini kwenzakalani manje? Sengisho ukuthi boss yakho kuphi umuntu omdala ngoba sise jaredini yakhe and ngapha nawe sesiyakubona. Wena usemsebenzini kwamanje u represent ukuba umfazi ka boss. Usemsebenzini hawu. Ukhona la ungathi hawo. Ungathi hawo cause batho ba ba ulupile lwana jarateng ya motho. Ne ke kopa go fela re bitseng boss please. Ya go kopa re no king ya please. Yeah. Ikopa. Koko. Dumela. Yebo. Oh, Mthomolo ne re kopa bua le wena fela ka motle re ska o disrespect re emele mo mnya. Yeah. Re kopa re lo emelang mo le Mthomolo re ska tlang le mo pela mnya kwa I'm so sorry. Ntate le kae? Re kae? Re teng Mthomolo ne kopa fela Mthomolo re emeleng ka mo please. Ke batla o utlwe ke fe bo o simai go tlo gona o utlwa. Okay, Mthomolo mona re ngolletswe ke Abuti Sibusiso. Wa motse? Wa motse Abuti Sibusiso. Ke a Yeah, mtseba. thola Abuti. Wa motse? Ke a mtseba mama, o etsa. Abuti Sibusiso ne le hlobane jwang lena? Ne re sa hlobana ne ke mhirile fela hore a kolmake mo jareteng. Le baka la go motsamaise ya ba eng? Ai, di thulusi tsa kane se di lahleya. O so Abuti Sibusiso mapini. Di tools tsa hao di lahleile. Abuti Sibusiso gala o sebelletsa ke. Ana o sebelletsa for the past 2 years. Ne ntse di lahlela di tools tsa. ne di senye, o ntsa senye, o ntsa nsenyetsa motho ona ne ntse ke mo fa tšhelete a ntsa nsenyetsa tse ding di a lahleya tse ding tlamele ke ntse ke lokisa. O kolma ka jarete motho. Oh, a re botseng. Abuti Sibusiso na I boss yakho. uyazi into oyitholayo khona manje mawufika mamela khona manje masofika endlini yekela ukuthi usuzodlala masifika endlini lapha Sizodla ini? Ayifona wena sohlezi ukhathele la mina bengithi mangiphuma la endlini la makumele singene ekamereni sohlezi ukhathele Nya ayina wena bengithole endlini uhleli kumele ngifike nasendlini uzobe ungicela ukuthi vula amathaka ayibo bhuti Oh, so wena umuntu omdala ake sikhulume. Re bue taba e. O mona ska go thola mona go thotsele msebenzi. Ngisemsebenzini ayinto uyangibona ngiyakoropa Let's msebenzi fela awu jolly le. yangijoli naye ngiyasebenza usebenzisa imali Lahleka lamathuluzi mase kufika umama la ekhaya umuntu wakhe. Umama bekaloka umama usebenza ngaphakathi akasebenzi ngamathulusi umama. Umama yena usebenza ngaphakathi. Usebenzani mama ngaphakathi? Mama uyapheka, uyaklina. Azalale nawe. Uyapheka, uyaklina, azalale nawe. Akalala umama nami, uyapheka, uyaklina, uyaayina. Awulali no mama anilali. Lali nalo muntu lo. Lo muntu lona bekaklina la akuntshontshela so umsebenzi wakhe kumele uphele, kumele ngenzeni? Ngeke ngimbhadale. So wena njengoba umuntu wakho aqoshiwe ne I wanna ask you ska motho ha o atibetswe ene wena untse o setsi freely mo e reng wena o ile batha mo botsa boss go mo samaisedize ngithaka mbuyise uthi uyalahlekelwa then mina ngizothini umuntu bekathi uyalahlekelwa kwakhe you understand ngcono kuyenzakaleni kulahleke mina so i-tools lose umsebenzi okungcono yiwana sebenza ngiyamsupporta lo muntu lo ungilethela amakhamera ukumbona usisi ngina 3 years ucine nini ukumbona usisi unokuhlala ngasabuya endlini angitshela ukuthi uya ku-aunt wakhe athi uya ku-aunt wakhe ngazi ukuthi awu-aunt wakhe sekavela nginokuyithola ukuthi iningi you understand iwashing ukuthi angitshontshele. akanalungelo lokuthi
lokuthi angitshontshele naye akanalungelo lokungishontshela. So lo munye ngimtholile naye uyabhadalwa ngithi. So uyena kafokofe. Mara wangakhulumanga naye because awumtshelanga ukuthi le yokutshontsha uyiveza manje. Ngikhuluma naye kanjani umuntu otshontshile emsebenzini uke wanikezwa siphi isikhathi? Maka utshontshe ini because of awuna proof. Ayalahleka njalo. Hayibo baba manje wena umqosha makufika mama askis wabona hala rona le something le ntate obani since re fitlile montsho protect ntate. O wetsa eng motho mo? Batho ba sebetsa ba le two. Oh, hansinyetsa wetsa. O siwa aina ka montlung. Wa pheya. So wena Hauna next lahlehang. kona o tibela ngabuti ka di tools ha sona le msadi wa hae. Nekusatsibi luri ke msadi wa hae. Nekusatsibi ke luri. Sibusiso. Boss yawo a re na sa tsibo ke msadi wawo. Wena o itseng ko wena. Uze nami lo ngakutshela ngathi ngicela wow nami mina. Uthe umfazi or cousin sitshela. Ngamtshela ngathi umfazi wami la siyasokola endlini la imali anginika yona incane ngicela naye ukuthi azofaka isatsibo umsadi wasibusiso motho mo. Hayi azange washo wathi mina ngiyikhazini yakhe la. Wena wathi Witse ulata ngwanabo. Yes. Witse ulata ngwanabo muthu ona mani. Uthe wena kwenzekana. Uthe besifika la sithi cousin ukuze sithole umsebenzi. Mina naye singama cousin. So bengifika la nami ngathi ngicousin wathi because bengizothi ngumfazi ngizolahlekela. Bekela ukulwelana. Uzolahlekela umsebenzi uzodla ini? Uzodla ini? wena wenzani nalo baba wena. Ngisapota abantwana. Wena into yazi ukulala. Mina ngikhathale. Ngiyaayina, ngiyakoroba lana. Wena wenzani? Wena wenza ini? Uyenza ukuncedile ukuthi uzothola umsebenzi. Ungitholi ungincedile Ubuza ukuthi yena wenza ini? Ukuncedile ukuthi uzothola umsebenzi. Manje bekathi mina ngiyekela umsebenzi. Angithi right? You are not working. I'm the one that's working, ne? Ngiza ne income endli. No listen to me. Ngimamele. Angithi umuntu osebenzayo. Ngiza ne salary yami ngisendlini. Ne? Ngithenga ukudla. Ngisapota nawe. Ngisapota abantwana. Bese bengibuya wena uvela ungilevele. Ngikhathele ngiyakoroba la ngiyaayina athi ubona ngathi yimi isipukupuku awu why mina ngifika ngwasha ngayini yena bekayenzana ngithi Wenzani? Why bongasho ukuthi awukho happy la wena? Why bongasho ukuthi awukho happy? Baba wo ha re ke re bueng nnete o motebelletse ngabuti antlantla obane o siatse ke shebile ntse backup wena ho feta abu monna Lona tje motho ona o nna nsenyetsa ka dithulusi nna tamele ke patale dithulusi tamele ke mpatale hape ha tsamaye motho ona ke mhloki mo Sonyekele yambona yanglimazi wo miyeke umfazi wami lo impilo engiphilayo sisi wena ungavuma ukuphathwa so Usizwe wena impilo engiphilayo cela sambe sekhaya Usizwe hayi man hayi awuyekele sisi hayi ulala naye askisi mama abuthi man batho sibusiso tlolela ntho tse di etsang abuti my brother no tlo re le matsa abuti tlo re le matsa my sis bua le ausi batho my sis ausi bula ke bua le wena ba motshwere bo Mr Jones re ke bua le wena my sis Esisi mara nawe wrong le nto enzayo why wena uqasha ubuyizolala nabantu yini ngani iri ke bua le wena baba wow wena ngiyakutshela ngizokuthola wena awuthola next ngiyakutshela ufokofe la iri butse wena sakufuni la angisakufuni la maka lwena ngika batho babazi ukwami la nani nifunani nani sizonceda wena muntu omdala nizohlutha yini nanoma ngilala naye kwenzani ngingenaphi nina maka into uyenza ngiro fani man yes maka awusintsholi yenze ngibufebe kaufela phela ngeke wena uthathe umfazi wabantu yini le yenzayo
Maka ntho le etsang ke eng ha e shapo. bafethu, Mosadi wa colleague ya o ja king. Ai ba se king ai right ntho e. Ai right. Njalo. Oh, masibusiswe it's fine. Umfazi lo wakho lona akakuthandi. lento bengitshela yona sisi ukuthi nayi lento iyayenzeka. Hayi akakuthandi. Athi amehlile ufundile. Yabo? Cabanga ukuthi If nasasibo cabanga if ube ungazi ngenye imini. aim yakusukuthi nisuka kuphi aim ukuthi niya kuphi ke tlo siya ka mantso fela my brother guys ke a tshepa gore la bona wa tseba ne re fitlile ko bossing ya Butis Busiso but ntho re boneng bohloko boss ya Butis Busiso e jola le girlfriend ya Butis Busiso ku go nyaka ke tshepa go le wena mo a ibe girlfriend ya o ya o cheatela boyfriend ya o ska le bala fela go emailela ke le ga this baby magai batho ba hethana don't wanna lie shame okay o ska hlola o etsa ntho jwalo batho ba batho wa batlwella batho ba batho wa batlwella batho ba batho wa batlwella you are being wrong o jola le mosadi wa motho o jola le mosadi wa motho motho moholo a se hlompha ntho eo that's not respect Susicela wena.